Tekereza uri umugabo umwe mu bagabo 300 gusa, uhagaze hagati y'umusozi n'inyanja, imbere yawe hari ingabo zirenga 200,000 zije kukwica. Nta mahirwe yo gutsinda ufite, nta mfashanyo iri kuza, nta nzira yo guhunga ihari, ariko ugahitamo kugumaho ugapfurwana. Ese niki cyatuma umuntu yemera gupfa azi neza ko atazatsinda? Ni ubutwari cyangwa ni urukundo rw'igihugu? Ese ni ukwanga kuba imbata? Uyu munsi tugiye gusubira inyuma mu myaka isaga 2500 mu gihugu cy'Ubugereki, aho habereye imwe mu ntambara zizwi cyane mu mateka y'isi yose. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like na share. Intambara ya Thermopylae. Inkuru y'umwami Leonidas n'abasirikare be 300 bahanganye n'ubwami bwa Persia. Bwari bukomeye cyane kurusha ubwami bwose bwari buriho muri icyo gihe. Mu mwaka wa 480 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwami bwa Persia bwari igihugu kinini cyane ku isi. Bwategekaga Iran y'ubu, Iraq, Syria, Misiri, Turkey, Pakistan ndetse na Afghanistan. Ibice byinshi bya Aziya abaturage babwo barengaga miliyoni 40. Icyo gihe ibyo byari nk'igice kinini cyane cy'abatuye isi yose. Ku butegetsi hari umwami ukomeye witwaga Xerxes wa mbere. Xerxes yari yararazwe inzozi za Darius wa mbere zo gutsinda Ubugereki bwose. Nyuma yo gutsindwa ku rugamba rwa Marathon mu mwaka wa 490 mbere y'ivuka rya Yesu, Ubuperesi bwashakaga kwihorera. Niyo mpamvu Xerxes yatangiye gutegura igitero kinini cyane isi yari yarigeze kubona. Abanditsi ba kera bavuga ko yari afite abasirikare miliyoni zirenga 2. Abahanga b'iki gihe bavuga ko uwo mubare wari munini cyane, ariko benshi bemera ko yari afite hagati y'ibihumbi 120 kugeza ku bihumbi 300 by'abasirikare. Tekereza abasirikare 300,000, amato arenga 1000, amafarashi ibihumbi byinshi, intwaro zigezweho z'icyo gihe. Ingabo yari imeze nk'umutingito ugenda. Umwanditsi w'amateka Herodote yavuze ko ahantu banyuraga amazi y'imigezi yagabanukaga kubera abantu benshi bayanywaga. Icyo gihe Ubugereki ntabwo bwari igihugu kimwe. Hari ibihugu byinshi byigenga: Sparta, Athens, Thebes, Corinth ndetse na Thespi. Byakundaga kurwana hagati yabyo, ariko ubu hari umwanzi umwe ukomeye. Niyo mpamvu byishize hamwe. Thermopylae bisobanura irembo rishyushye. Aho hantu hari inzira ifunganye cyane hagati y'umusozi n'inyanja. Mu bice bimwe yari ifite metero nke cyane. Ibi byari bifite akamaro gakomeye. Nubwo Ubuperesi bwari bufite igisirikare gikomeye ibihumbi amagana, ntabwo bari kubasha kurwanira icyarimwe muri uwo mwanya muto. Bityo umubare munini wari kugabanywamo imbaraga. Leonidas n'abagabo 300, ingabo z'Abagereki zari hafi 7,000. Muri bo harimo Abasparta 300, Abanyatespi 700, abandi baturutse mu mijyi itandukanye. Umuyobozi yari Leonidas wa mbere. Leonidas yari umwami wa Sparta. Abasparta bari bazwi nk'abasirikare bakomeye kurusha abandi ku isi. Umwana yavukaga akigishwa kurwana. Yakuze azi ko urupfu ku rugamba ari icyubahiro. Umunsi wa mbere w'intambara, Xerxes yabanje gutekereza ko Abagereki bazahunga. Yamaze iminsi 4 ategereje, ariko ntiyumva ko bahonze. Ku munsi wa 5 ararakara cyane kubera batahonze. Yohereza ingabo 10,000 ziruka zerekeza muri Sparta. Ariko hari ikibazo. Inzira yari nto cyane, abasirikare b'Ubuperesi ntibashoboraga gukoresha umubare wabo. Abagereki bakoresheje uburyo bwa phalanx. Bashyira ingabo hamwe ku rukuta rw'ibyuma. Buri muntu akingira mugenzi we. Buri wese afite icumu rirerire. Persia yagerageje inshuro nyinshi cyane. Icyo yabonye ni urukuta rw'ibyuma rutanyeganyegaga. Amasaha yarashize, Abaperesi batangira kugwa nk'amababi. Icyo gihe Xerxes yararakaye cyane. Yohereza umutwe wihariye witwaga Immortals. Abasirikare 10,000 b'indobanure bari beza cyane, bafite imyitozo ikomeye. Ariko bageze imbere ya Leonidas nabo bahura n'ikibazo kimwe. Abasparta babasubiza inyuma. Inkuru ivuga ko Xerxes yahagurutse ku ntebe ye inshuro 3 kubera gutungurwa cyane. Ku munsi wa 2 bukeye intambara yarakomeje. Ubuperesi bwongera ibitero. Abasparta n'inshuti zabo bakomeza gufunga inzira. Abaperesi bapfaga ari ibihumbi byinshi. Ariko nijoro habaye ikintu cyahinduye amateka. Ubugambanyi bwa Ephialtes. Hari umugabo witwaga Ephialtes yagiye kwa Xerxes wa mbere amubwira ibanga rikomeye cyane, ko hari inzira yo mu misozi yashoboraga kuzenguruka Abagereki mu rwego rwo gushaka ibihembo agambarira igihugu cye. Xerxes akibyumva yese yohereza abasirikare ibihumbi byinshi byayobowe na Hydarnes. Banyura inyuma y'ingabo za Leonidas. Leonidas yahise afata icyemezo cy'amateka. Mu gitondo amakuru yabagezeho. Leonidas amenya ko bazengurutswe, yazi ko urugamba rurangiye. Ariko ahitamo ikintu cyatumye yibukwa kugeza uyu munsi.
yohereje benshi mu ngabo zabo gutaha, abwira abasigaye ko bashobora kugenda. Abenshi baragenda, ariko Abasparta 300 baguma aho ngaho. Abanyatesipi 700 nabo bagumaho. Abandi bake nabo baguma aho ngaho. Bose bari bazi ko bagiye gupfa. Urugamba rwa nyuma, mu gitondo cya nyuma, ingabo za Persia zituruka imbere, izindi zituruka inyuma. Abagiriki bazengurutse Abasparta. Nta nzira yo guhunga, nta mahirwe yo kurokoka. Bafata imyanya yabo bararwana. Amacumi icyo gihe yarasadutse, inkota ziravunika, bakomeza kurwana. Iyi intwaro yashiraga bakoreshaga amaboko. Iyo amaboko yananiraga bakoreshaga amenyo. Leonidas ubwe yaguye ku rugamba, ariko abasirikare bakomeje kurwana bapfa umwe umwe. Abasirikare b'Abagiriki hafi 4,000 barapfuye. Abaperesi Herodote avuga ko bapfushije 20,000. Nubwo imibare nyayo itazwi neza, benshi bemera ko Abaperesi batakaje abantu benshi cyane kurusha Abagiriki. Nyuma y'intambara, Abaperesi batsinze Thermopylae. Ubuperesi bwigarura Boeotia, Attika, Athens, ariko hari ikibazo. Abagiriki bari baguze igihe. Amato yabo yari yabonye umwanya wo kwisuganya. Nyuma y'amezi make, Ubuperesi butsindirwa ku rugamba rwa Battle of Salamis. Hanyuma umwaka wakurikiyeho itsindirwa kuri Battle of Plataea. Izo ntsinzi zahagaritse burundu umugambi wa Xerxes wa mbere wo kwigarurira Ubugereki. Nyuma y'imyaka 2500 abantu baracyavugana na Leonidas. Si ukubera ko yatsinze, ahubwo ni ukubera ko yanze gutinya, yarazi ko azapfa. Ariko ahitamo kurwanira ibyo yizeraga. Thermopylae yahindutse ikimenyetso cy'ubwitange, ubutwari no gukunda igihugu. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi izina rya Leonidas rikiri mu mateka y'isi. Hari igihe amateka atibuka batsinze gusa. Hari igihe yibuka n'abemeye gupfa kugira ngo abandi babeho. Mu nzira ifunganye ya Thermopylae, abagabo bake bahanganye n'ingabo zisa n'izidashobora gutsindwa. Baraguye, ariko ubutwari bwabo ntibigeze bupfa. Kugeza uyu munsi, iyo umuntu avuze Thermopylae, ntabwo abavuga gusa intambara. Abavuga ubutwari bw'abantu bahisemo guhagarara aho abandi bose bari guhunga. Kandi rimwe na rimwe intsinzi nyayo ntabwo iba ari ukubaho, ahubwo iba ari guharanira ukuri kugeza ku mwuka wa nyuma. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.